Dobro jutro i dobrodošli u još jedan SOMOcast, podcast u koji nadolazeći Somoborac, koji se ove godine održava 24.10. I danas nam je gost Jan Jilek, poduzetnik. Ne znam kako da te predstavim. Evo sad sam ulazio unutra u RTL i sreo sam kolegu iz Media Buying dana. Pita me ko je gost, ja kažem Jan Jilek, a kaže on, aha, from zero to hero. Ko je Jan Jilek? Daj mi kratko objasni, evo, poduzetnik, neku tvoju priču. Da. Što si sve prošao? Pa mislim, zavisi koliko daleko, odakle idemo. Kao klinac htio biti veterinar, upisao prvu godinu veterine na faksu, vidio da je na ekonomiji možda interesantnije. U biti slučajno završio dok sam bio na veterini, slučajno sam završio na jednom predmetu ekonomije, to marketing, kod profesora Kellera, koji je bio dosta interesantan lik. I on je predavao na prvom predavanju od 4-5, to mi je nekako sjelo. I sljedeće godine se upisao na ekonomiju, završio marketing, pri čemu u zadnjoj godini profesor me predložio za posao u HTT Pulu. Tamo sam odradio 10 godina. Da, dok sam još bio na faksu, ko student sam radio tamo dok se HTT Pul tek otvarao. Tamo sam radio 10 mjeseci, nikad ne bi završio faks da sam ostao. Prekinuo sam dao sam samo otkaz. Za one koje ne znam, HTT Pul je bio pionir na području internet Da, prva firma marketinga. koja se bavila internet oglašavanjem, specijalizirano u to vrijeme. Koje godine je to bilo? To je bilo 2002. ili prve, tako, 2001. 2002. Stvarno početci internet oglašavanja. Da, penetracija interneta je bila do 5%, tako nešto, 5%. Kad je bilo 15%, sjećam se da smo slavili retaž, pokušavali smo prodati oglase na internetu, a vrlo mali dio populacije tada još koristio internet, ali smo vjerovali u taj medij, ta vjera nam se vratila. Da, nakon HTT Pula, mislim, upoznao sam kako izgleda slovensko tržište, zato što je HTT Pul bio slovenska firma. I završio sam faks i zamolio sam prijatelja iz Slovenije, iz HTT Pula, da mi dogovori sastanak sa NIDC-em. NIDC je bio slovenska tražilica, full text search engine, poput Google-a, samo specijaliziran za slovenski internet. I onda sam se s njima dogovorio da ih dovedem u Hrvatsku. I onda sam pokrenuo Pogodak HR. Par godina je to funkcioniralo dobro, ali teško je uz Google se fajtat bez nekakvih ozbiljnih investicija. I u jednom trenu pristupili su mi dva dečka i pozvali me da im se pridružim u njihovom poduzetničkom pothvatu, Exclaimu, i tako sam prešao iz nekakve lagodne situacije, manje više, u nekakav divlji startup svijet. I čime se bavio Exclaim? Exclaim je bio internet oglasna mreža, nešto poput HTT Pula, ali je bio specijaliziran, odnosno imali su svoj softver i imali smo svoj softver koji je procrtavao riječi u tekstu. Kada si mišem prešao preko teksta, otvorio bi se oblačić sa oglasom. I onda smo naplaćivali klikove po tim oglasima. Vrlo brzo javlja nam se nekakav firma iz Poljske, najveća internet firma u Poljskoj, i htjeli bi nekakvu suradnju s njima. Oni imaju svoju oglasnu mrežu, zainteresirani su za našu, ali su zainteresirani da pokrenemo njihovu oglasnu mrežu, tako da smo onda pokrenuli Adnet, koji je bio internet oglasna mreža pandan HTT Pulu. I oni su u Poljskoj pokrenuli Exclaim, samo što je to 2008. To je bila suradnja ili akvizicija? Ne, akvizicija, ali taman u krizi. I uz to kupuje nekakav call center od 40 milijuna eura u Poljskoj. Dioničari procjenjuju da to nije dobar smjer. Dolazi globalna kriza, dionice im padaju za 90%,
oni bankrotiraju, mi završavamo u stečajnoj masi. Ja. Onda smo uspjeli to izvući, ali Fist i ja smo tražili nekakve nove, šta bi novo moglo raditi, šta bi interesantno moglo raditi. A u Exclaimu on je u Exclaimu napravio, kako smo se dosta bavili ja i on click fraudom, odnosno načinom kako da spriječimo da se oglasi, namjerno klika na oglasi, tako čini šteta oglašivačima. On je napravio, ja bih rekao, prvu zaista robustnu metodu korištenja fingerprinta u realnom vremenu i provjeravanja klikova, da li su počinjeni sa istog računala ili ne na cijeloj mreži. I to nam je bila nekakva osnova na temelju koje smo kasnije gradili Dotmetrix. Dotmetrix onda... Kad kreće Dotmetrix? Koja je to godina? Inače, samo ti kažem, kad je bio Exclaim, mi smo Gingernet otvorili 2009. Da. Prvi sastanak koji smo imali, to jest koji sam ja imao, je bio s Mladenom Milosnićom i s tobom. Početak Gingerneta. Prvi dogovor koji smo sklopili je bio s vama. Indeks je bio drugi. Sjećam se tog sastanka još dan danas. Ja nisam dobar s godinama, ja mislim da je bila 2011. tako nešto, 2011. 2012. Znači svijet se već izvlači iz krize, Hrvatska je još duboko u krizi tada. Mi kopamo štabire i što sva ta nekakva rješenja na našem tržištu koja ne eskaliraju lako prema vani, dođu do nekakvog plafona nakon kojeg je teško bilo probiti. Znači, zbog veličine tržišta. Zbog veličine tržišta. Ovdje ne možemo dovoljno prihoda ostvariti da bi krenuli negdje vani, a onda se moramo vani negdje I ovo je u biti česti primjer za mnoge inovacije iz hrvatskog tržišta. Ne možeš ih skalirati jer je malo tržište i jednostavno nemaju dovoljno zraka. Kad razmišljamo i kad gledamo naravno Amerika je ta što ima jedno jedinstveno tržište, 300 milijuna ljudi i sve što tamo, gotovo sve što tamo pokreneš možeš dobiti dovoljno prihoda. Prihodi će ti povećati valuaciju, valuacija će ti omogućiti da prikupiš da daš malo equity za puno novaca i to ti omogućava skaliranje. Kod nas je situacija takva da ti imaš malo prihoda još uvijek kreira rizik kod investitora naravno i onda imaš manje valuacije i puno brže ostaješ bez equity jer toga europski startupi puno brže izlaze nego što to rade američki startupi. Ali dobro, ipak ste s Dotmetrixom uspjeli napraviti zanimljivu, uspješnu priču. Kako je to funkcioniralo? Pa u biti uopće objasni što je Dotmetrix. Dotmetrix je laički, vjerojatno ljudi znaju što je Google Analytics. Google Analytics koji funkcionira na razini cijele zemlje, znači mjerimo sve najveće website, odnosno publishere i sve ostale zainteresirane strane koje se žele mjeriti i uspoređivati međusobno. Google Analytics za kompletno tržište. Koji ste vi problem htjeli riješiti sa Dotmetrixom? U biti, mi smo prije htjeli... Šta nije bilo na tržištu? Što je bilo drugačije? Imali smo na tržištu Gemius, Gemius je nismo bili... U stvari, vidjeli smo puno više potencijala. Znači, prije smo htjeli rješavati nekakve specifične probleme oglasne industrije, ali oglasna industrija u Hrvatskoj, odnosno, je bila dosta kruta u kontekstu inovacija, kao radi čega ćemo još ovo pokretati, pa toga još nema u UK-u. Onda smo odlučili, ajmo napraviti nešto što ljudi i onako već kupuju, ali ajmo to napraviti 10 puta bolje na novim tehnologijama, pa ćemo vidjeti šta iz toga možemo istići. Šta je to bilo što smo mogli imati ili imamo u Hrvatskoj, a nije bilo još u UK-u? Šta je bila ta inovacija? Ako pričaš me o neuspjelim projektima. Pa sad kažeš da to nismo uspjeli prodavati, pa me zanima. Na primjer, radili smo nekakav kombinaciju između nekakvog research projekta i oglasne mreže gdje smo htjeli skupljati podatke o korisnicima i koristiti ih za oglašavanje, odnosno za targetiranje. Tipa da umjesto da sa nekakvim pristupnim podacima i nekakvim odgovorima na nekakve upitnike koje ćemo servirati možemo ponuditi brand oglašivačima
koje je target populacije koje su zainteresirane za određene stvari među kojima će moći birati. To je, ajmo reći, nekakva kombinacija programatika, ali koji bi bio ostvaren kroz mrežu koja je lokalna, tako nešto. To je nešto što nam nije upalilo prije Dotmetrixa. U biti smo planirali to raditi na istoj tehnologiji na kojoj smo kasnije radili Dotmetrix. Tako da u biti možemo pratiti dosljedno korisnike. Sve to je bilo prije GDPR-a i prije i privacy-a i to, odnosno negdje tu počinje se pričati o GDPR-u 2012. Ja mislim da je prva rasprava. Okay. Tako da onda mnogo stvari su se sa time promijenile također. Šta ste vi napravili u Dotmetrixu što je zainteresiralo veliku stranu kompaniju? Možda i najveću u tom segmentu. Mi smo, dakle, zanimljiva okolnost, taman kada mi pokrećemo Dotmetrix, Google pokreće BigQuery. Do tada smo se dosta mučili sa ovim trenutačnim tehnologijama, SQL-ovima, Cube-ovima, kako tu količinu podataka obraditi na standardni način. Htjeli smo raditi zaista big data rješenje. Google izlazi sa BigQuery, valjda smo jedan od prvih korisnika BigQuery-a u svijetu i prelazimo na BigQuery, učimo BigQuery i krećemo skupljati sve podatke koje korisnici ostavljaju na internetu i možemo raditi detaljne analize za svaki pojedini device gdje i kako šta od medijskih sadržaja zaista konzumira i koliko. To je prije se to radilo na nekakvom uzorku, iz uzorka se izvlačilo su se podaci, a mi smo to praktički radili gledajući cijeli osnovni skup. I to je što je u biti nedostajalo Ipsosu, pa... Ne, Ipsosu je nedostalo ovaj klasičan dio audience measurement. Mi smo znali da dogovori sa Geniusom nisu uspjeli, da merging sa Comscorom nije uspio i znali smo da Ipsosu praktički u jednom trenu da će trebati takvo rješenje i onda smo stupili u kontakt sa Ipsosom ovdje i pokrenuli suradnju. Ta suradnja je ovdje bila uspješna. U jednom trenu je došlo do UK-a i onda se UK zainteresirao. Da. Ipsos je počeo koristiti vašu tehnologiju i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Priče je tu je dio možda koji bi mogli reći da smo mi imali sreće. Znači, mi sasvim slučajno odlazimo na jedan sastanak u UK i reta što nešto su nas htjeli kao pitati sastanak. I onda nam kažu, ajde ostanite još jedan dan, sutra dolazi neka ekipa, ubrzo će nekakav tender od Ucoma, koje je tijelo koje odlučuje ko će mjeriti oglasni prostor, medijski prostor u UK-u. Dolazi nam nekakva ekipa koja ima panel, odnosno softver koji se postavlja na računalo pa onda mjeri sa user-centric šta korisnik radi na računalu. Kao ajmo ih se slušati. Mi ostanemo i ovih zainteresiraju da se prijavimo na Ucom, ali im se ne svide kao partneri, tako da zadrže nas i promijene njih. I ideja je ovakva, znači Comscore nekakvih 14-15 godina već na tržištu, niko ne očekuje da će se promijeniti, svi očekuju da će se nastaviti Comscore, nama to ajmo kao probat da li za sve sljedeće case-ove da probamo... Mislim, Comscore je jedan od najvećih globalnih igrača. Da, Comscore je najveći globalni igrač. Čim držiš američko tržište, opet vraćamo se američko tržište, to iz kojeg možeš dovoljno prihoda imati da ideš bilo gdje dalje. Znači, što je najsmiješnije, niko osim nas reta što svi vjeruju da će Comscore dobiti, ne prijavljuje se na taj natječaj. Ostajemo dakle, na natječaju Comscore i Ipsos. Comscore te godine vara na nekakvim financijskim dokumentima u Americi. Kreću tužbe protiv njega, dionica njemu pada 90%, a u biti u tom korporativnom svijetu je sigurnost broj 1. Niko nije siguran da li će Comscore to preživjeti ili neće i Ucom bira nas. Znači, nekoliko slučajnosti vam je otvorilo ogromna vrata. Da.
Znači, od toga da smo slučajno, da smo došli tamo u UK povezanju po pitanju potpuno drugih stvari i onda su nam rekli ostanite još jedan dan i došlo do toga da splet okolnosti koje da u nekim trenucima ti zaista treba sreća. Koliko god ti napravio proizvod da je dobar, nekad te treba baš pogoditi da se to malo ubrza. Apsolutno. Znači, od tog trenutka vi radite u biti najveće medijsko tržište u Europi, UK. Da, od tog trenutka počinje interesantno jer se onda Ipsos budi, dobili smo tržište, a nemaju, nemaju nikakav ugovor s nama uopće. I onda tu kreće priča o akviziciji koja je s obzirom i na koronu i na sve poprilično dugo trajala, bila poprilično iscrpljujuća. Da. Bili ste u super poziciji onda. Znači, imate englesko tržište, pregovarate sa velikom kompanijom. Da. Traje nekoliko godina, je li? Da, traje nekoliko godina. Su od, 19. Ali mi smo već krenuli raditi za njih. Znači, moralo se pokrenuti sve godinu dana prije. Mi paralelno radimo UK tržište. Nemamo nekakav ugovor. To je bio vrlo interesantno razdoblje. I na kraju smo se dogovorili, Ipsos je stara kompanija, već ima preko 50 godina, ja mislim, bili su malo teški pregovori, ali našli smo se negdje. Super. Koje godine ste onda, kad je bio exit službeno? Kad ste ja mislim 2021. Početak 2021. 21. Tako, da. I kakav je osjećaj prodati kompaniju u velikoj globalnoj kompaniji? Pa mislim, u početku dobar, samo meni je nastao problem šta nakon toga. Aha. Znači, ja sam imao... Životno, da, šta nakon toga, jer život se na mnogo načina preokrene i čovjek se u tome svemu treba naći, to je 20 godina sam jurio stona sad ok, šta sad trebam raditi, Naglo usporavanje, ugovori u kojem sam poprilično ograničen što se tiče mogućnosti nekakvih, znaš da sam ja volio i baviti se i neprofitnim sektorom i konferencijama i svim i svačim odjednom, sad zaista moram usporiti Čekaj, imaš znači tvrdi, ajmo reći, korporativni ugovor koji te jako ograničavao što smiješ, što ne smiješ. Da. Nisi više poduzetnik i jedanput si vrlo strogo definiran što smiješ raditi, što ne. Da, s ugovorom koliko dugo moram ostati u firmi, da. Koliko je to utjecalo na tvoj identitet? Pa poprilično. Tu sam počeo sam, prvo sam se odvikao od adrenalina. Trebalo mi je nekakvih, pa ajmo reći, ja bih rekao par godina da dođem k sebi. Znači, ali sad mi je drago da sam to prošao, jer što taj put nikad ne bi prošao da sam imao slobodne ruke i da sam mogao nešto pokrenuti, što u tom trenu kad sam ostao bez, nečega čime sam se ja prvenstveno bavio, trebalo mi je nešto da pokrenem drugo, da sam pokrenuo drugo, nikad ne bi prošao kroz ovo što sam prošao sada. Je li to težak proces? Pa meni je bio težak proces, ali kažem, drago mi je da sam ga prošao. Puno više sam počeo misliti o familiji ili tome. Prije sam mnogo stvari gledao kroz posao, znači kompletan svoj život sam gledao dosta kroz posao i sada je vrijeme da odnosno već neko vrijeme pokušavam se okrenuti malo više obitelji i djeci. Mislim, ovo je, ostaću ovdje još minutu, zato što ovo je užasno rijetka tema u Hrvatskoj. Ne. U Silicon Valley često vidim gdje postoji puno exita i tako dalje. Ali jako puno startup foundera nakon exita padne u depresiju. Jer izgubi svoj trenutni neki identitet, adrenalin i mora se, kao što ti kažeš, odvikavati od njega. Je, dosta je, kod nas je još to dosta ovak, agresivni, jer je ta što sve to dok si founder nisi dobio nekakvu investiciju veliku pa ti sad lagodno živiš i to. Dosta foundera koji su počeli ovdje imali su
morali su zaista vjerovati u svoje proizvode i gurati nije bilo, nema izlaska. Izlaska nećeš ti sada, ne znam, nakon 10 godina startupa, pokretati korporativnu karijeru, bar ja neću, nisam bio takav, nego mislim, sve ili ništa, i onda daješ sve u to, da bi dao sve u to, zapostavljaš nekakve ostale stvari, odnosno svoj život, podređuješ nekakvom poslu, i taj posao postaje velik dio tebe, i onda kada ga u biti više nema, onda se pitaš mislim, šta u biti ja sad trebam raditi, kako izgleda dan bez posla, di ne moram trčati, rješavati nekakve probleme. I taj dio, meni je bio potpuno normalan, meni je tako, ja sam to vidio kao normalan život, kada u tom trenu mi se preokrenuo život. Znači, šta sad danas trebam raditi? Kako će mi izgledati sutra? Pa šta bi rekao nekome ko sad prolazi kroz to? Mislim, očito treba neko vrijeme da se odvikneš od adrenalina. Treba neko vrijeme. Treba neko vrijeme i treba jednostavno preživjeti to i probat se naći u nekakvim novim stvarima. Mislim, možda ima ljudi koji je to lakše, meni je to bilo malo teže, ali hvala Bogu, evo, tu sam i zadovoljan sam kako je sve to prošlo danas. Ok, ajmo se onda vratiti. Daj mi probaj objasniti ukratko tržište mjerenja danas. Jer ono što si zanimljivo spomenuo, prije su radili statističke metode na relativno malom broju uzoraka zato što jednostavno nisu mogli prikupiti tako velike brojeve. Ja. Dolazi vrijeme na koje vi u biti sjedate gdje je moguće prikupiti jako veliki broj podataka. Gdje je danas to tržište? Ili gdje ga vidiš? Kuda ide? Da, znači, mislim, imamo dvije. Mjerenje treba isto dobiti nekakvu svoju novu dimenziju, ja mislim, ta što sa programatikom i sa Googleom i sa Facebookom i sa svima koji nude nekakva plug and play rješenja, odaberi targete, klikni, oglašavaj, oglasi idu točno onoj target skupini koju želi. Programatike na display tržištu isto napravio mnogo, pa je onda došao GDPR, pa je GDPR malo zaustavio stvari. Ali... Što misliš o GDPR-u? Šta mislim o GDPR-u? Da. Pa ja i ti smo imali mnoge rasprave oko GDPR-a. Imam dvojako mišljenje, ali koje je povezano sada uz ovu trenutačnu situaciju sa AI-em. Znači, s jedne strane, ja sam uvijek tvrdio da GDPR nije dobro izbalansiran. Nije dobro izbalansiran radi toga što on iz jedne ima u srži dobru namjeru, a to je da zaštiti korisnika, pojedinca od nekakvog utjecaja algoritama na njega, na način da štiti njegove podatke, ali s obzirom na to onemogućio je u Europi razvoj AI-a, toga što, mislim, ko su glavni pokretači AI-a i ko razvija AI? Google, Facebook, oglasne kompanije koje su AI prvo koristile i koriste ga za distribuciju oglasa i za distribuciju kontenta. To je sve bilo onemogućeno još praktički 2012. smo počeli raspravljati o GDPR-u. Niko neće razvijati nekakve stvari, ulagati u nekakve modele u Europi s obzirom da zna da će doći nešto što će mu reći ok, više ne možeš. I u tom kontekstu, znači, mi smo po meni radi GDPR-a bili onemogućeni da razvijamo nekakve naprednija rješenja u kontekstu neuralnih mreža u Europi. Ok, znači blokiraju neki određeni razvoj. Blokiraju određeni razvoj. Pričat ćemo na AI malo kasnije, to me jako zanima, jer znam da si tu imaš dosta jako mišljenje. Nego daj mi sekundu još o tržište mjerenja. Znači, ok, ono isto kaska, pretpostavljam, za mogućnostima, ali mogućnosti su ogromne. Ako se može prikupiti toliko podataka... Da, može se prikupiti masa podataka, može se prikupiti dodatnih podataka, mogu se ti podaci sada kombinirati, mogu ti podaci međusobno pričati, davati nove uvide o korisnicima. Samo što, da, još uvijek smo na, dosta često sva tržišta se svode na rang liste. Jer oni su nekakvi KPI-evi
publisherima, KPI-evi, agencijama, o tim KPI-evima ovise mnoge druge stvari i ono... Kako... Ajde da pitam široko narodno pitanje. Ja. Da li je danas moguće napraviti profile ogromnog broja ljudi na način kako su nam to predstavljali za vrijeme Brexita i Cambridge analitike? Da li je moguće napraviti znajući ime i da li se mislim, radi? Ime i prezime, da doslovno znaš toliko dobro... Ono što se radi, znači kako izgleda Ipsos Iris, odnosno mjerenje u UK-u. Znači, postoji panel od nekakvih 10,000 učesnika koji imaju instaliran softver na svoja računala i prati se sve što oni rade i oni pristaju na to i plaćeni su za to da se prati sve što rade na računalu. Imaju naši podaci koji su anonimizirani, koji imamo nekakve čankove, kretanje kroz internet koje pratimo. Na temelju naših podataka i podataka panela radi se nekakva sintetička populacija koja od 500,000 korisnika gdje se koriste podaci iz panela i naši podaci da se praktički napravi još panelista. Mm-hmm. koji predstavljaju osnovni skup. I onda se svim tim panelistima sintetičkim isto pridodaju i demografski podaci i onda se na temelju toga radi research i izvlači podaci koji su potrebni. Ok, jako je daleko to otišlo, ali još uvijek mi se čini jako daleko od onoga što se stvorila fama za vrijeme priče o Cambridge analitici. Da, mislim, nije to mislim, Cambridge analitika ona je sa Facebooka dosta stvari skupljala, kada je Facebook mogao, mislim, da se mnogo stvari, mi sad radimo nekakve napredne stvari, gdje u biti isto tako pokušavamo prepoznati nekakve signale koje bi mogli dati publisherima, koji bi ih signalizirali na njihovim stranicama koje je nekog profila da ga ne znamo. Znači, praktički na temelju nekakve sintetičke populacije dajemo nekakve signale koje bi oni mogli iskoristiti. Tako. Ali, mislim, pazi, pitanje je gdje bi se sve to razvilo da ne je bilo GDPR-a. Ok, ali Google, Facebook, Meta, oni su u velikoj prednosti. Imaju svoje walled gardens, imaju nevjerojatan broj podataka. Da, oni su ogromne prednosti, to se vidi iz njihovih prihoda i iz njihove dobiti. Podaci su danas sve, tako da oni koji vladaju podacima i vremenom, attentionom korisnika, jako dobro to putem podataka mogu unovčiti. Ok. Koliko oni otežavaju posao nezavisnim, ajmo reći, firmama koji se bave samo mjerenjem? Jer oni su ipak ne daju dosta podataka. Da, ne daju dosta podataka, ali neke dijele s nama, to što i oni žele biti zastupljeni u analitičkim platformama. Tako da mi dobivamo nekakve podatke, na primjer od YouTube-a, pa dok on ne da zeleno svjetlo, mi ih moramo igrati se s njima i onda praktički kada dobijemo zeleno svjetlo znamo da smo negdje blizu točnih rezultata njihovih i možemo ih pustiti u mjerenje u tom trenu. Ok, ajmo polako se približiti AI-u. Kako se zove, prikupljate ogroman broj podataka. Mm-hmm. Kaže da su podaci ključni. Znači, vi ste dobro pozicionirani za eru koja je pred nama. Da, mogli bi reći da. Zašto? Kako se to, šta možete s tim napraviti? Šta se s tim podacima može napraviti? S tim podacima se prvo u dogovoru sa publisherima može se jako puno toga napraviti. Mi možemo znati koje su, na primjer, globalne teme trenutačno u Hrvatskoj, trenutačno u UK, šta im je najinteresantnije u ovom trenu. U realnom vremenu prepoznati nekakve njihove interese kompletne populacije. To je ono što naš sustav nama omogućava. Ok, ajmo se odmaknuti malo dalje. Kako vidiš AI u širem biznis kontekstu? Kako uopće vidiš AI?
Mislim da je AI najveća transformacija, da će se radi AI desiti najveća transformacija u povijesti ljudskoj koja nas očekuje. Da. Gledao sam prezentacija Mary Meeker, znači godinama najvažnija prezentacija u Silicon Valleyu, pa ju nije bilo par godina, pa se vratila ove godine. I ona kaže, najveća rasprava u Silicon Valley, sve je AI, jedina tema je AI. Najveća rasprava je, svi kažu, to je platformska promjena, to je jasno. Pitanje je da li je to platformska promjena na razini iPhona, koji je stvarno puno promijenio, ili je na razini PC-a, ili je na razini industrijske revolucije. Znači, to je jedino što se ne mogu dogovoriti. Da li to nešto će promijeniti biznis, pa još jedna platformska promjena, ili će promijeniti cijelo društvo dramatično? Ja mislim da ja sam ne sramim se reći, ja sam ekstremna linija. Ja to gledam ovako, znači mi smo u cijeloj svojoj povijesti svoju inteligenciju smo ugrađivali u proizvode. Znači, da li je to kotač, lopata, kalkulator, bilo šta. Znači, ljudi su osmislili kako će to raditi i onda smo mi napravili od toga proizvod i onda smo taj proizvod dali u tvornice da se prodaje. Znači, uvijek je ljudska inteligencija bila ugrađena u bilo koji proizvod koji oko sebe vidimo. Znači, neko je zamislio kako će ove lampe funkcionirati, kako će one dizajnerski izgledati, kamera, mobitel, bilo šta. Sada ono što smo napravili je u biti nekakva zamjena za mozak koji je u biti ugrađivao vlastitu inteligenciju u druge proizvode. Sada taj umjetni mozak će možda raditi vlastite toolove i ugrađivati ih u druge proizvode gdje mi više nećemo znati da je ovo isključivo kao što znamo do sada, da je taj iPhone osmislio čovjek, odnosno ne jedan, nego njih tisuće. Nego uvijek ćemo, više nećemo znati da li je djelomično i u kojem dijelu je čovjek utjecao na taj proizvod. Znači, možemo dobivati proizvode koji uopće nisu u jednom trenu proizvod ljudi ili inteligencija ljudi, nego umjetna inteligencija je unutra ugradila ono što smatra da je najbolje. To je ogromna prekretnica po meni za ljudsku rasu. Znači, mi sve što, znači, krenimo od informacije. Informacija nam treba da donosimo nekakvu odluku. Ono što je internet promijenio je što je učinio da je ta informacija praktički ima marginalni trošak nula. Distribucija informacije, marginalni trošak ima nulu i putuje brzinom svjetlosti. Znači, povećao je količinu informacija dostupnu ljudima generalno, pa su ljudi mogli radi toga donositi puno više odluka. Radi toga što ti odluka, informacija treba da bi lakše donio odluku. Radi toga se sve ubrzalo, povećala se količina odluka. Sada ćemo imati situaciju gdje mi koji smo do sada jedini transformirali sve informacije, sada imamo nekakav tool drugi koji transformira informacije i koji potencijalno može donositi odluke neke umjesto nas i donosit će ih sve više i više. Ali ovo je ključno. Znači, ti misliš da će input su informacije kroz nekakav tool umjetne inteligencije će moguće biti dobiti nove informacije, kreirat će se novo znanje. Mislim, ja kroz neko vrijeme vjerujem da će to biti moguće. Mislim, možeš biti duhovan ili možeš biti, ja sam više okrenut ovim fizičkim zakonitostima ako smatraš da u našim glavama postoje nekakvi fizički procesi koji se odvijaju, koji omogućavaju naše funkcioniranje, onda se ti fizički procesi mogu i kopirati. Da li ćemo ih kopirati sad za 5 godina, za 10 ili za 20, samo je pitanje trenutka kad će se to desiti. Ja vjerujem da velik broj ljudi nije očekivao da ćemo biti danas u ovoj situaciji u kojoj jesmo i da će AI biti toliko napredan. Mislim, nije napredan koliko će biti, ali za ovo vrijeme da je premašio nekakva očekivanja. Je li to pozitivno ili negativno? Pa s obzirom na to da ako se vratimo na ono što sam pričao vezano uz odluke, da će donositi odluke umjesto nas i da će to raditi sve više i više, onda ako gledamo da je cijela ljudska povijest zasnovana na ukupnim odlukama svih ljudi koji su u povijesti živjeli,
sada ćemo praktički dio tih odluka prepustiti na umjetnu inteligenciju. To znači da u biti na neki način gubimo uzde, ispuštamo uzde i prestajemo samostalno odlučivati u kojem smjeru idemo. Mislim, to se već sada dešava sve indirektno. Sve danas najbolja aplikacija je ona koja ima najbolji algoritam koji će najviše zadržati pažnje korisnika. Mislim, bez sadržaja više je video sadržaj neinteresantan jer je to što najviše informacije prenosi, ali to je to šta ćeš sljedeće vidjeti ovisi o algoritmu i da li ćete zadržati. U tom kontekstu možemo se vratiti na GDPR isto Mislim, GDPR je u tom kontekstu kao nešto što ja vidim kao pozitivno, ali to je kao uradak u tom trenu nekakvog naivnog genija gdje u biti Europa će biti izolirana i tu neće biti AI koji će utjecati na ljude na način, ali to se i dalje dešava. Imamo TikTok, imamo Instagram, imamo sve izvana. Ne možemo izbjeći, ali da li je to negativno ili pozitivno? Da li se više, imaš 2 djece, se brineš? Ja bih rekao da je u tom kontekstu negativno. Ako bi mene pitali, ja bi zabranio društvene mreže do bar 14. godine. Skroz? Znači, skroz, da. Komunikaciju vratio bi. Djeca trebaju naučiti međusobno se družiti, upoznavati se i proći one neugodne trenutke, prvi puta nekome prići i razgovarati s nekim. Ako su uz mobitele, a jesu, onda to najčešće završi da vršnjak sjedi preko puta njih, svako gleda svoj mobitel i to po meni nikako nije dobro. A kakvo društvo će stvoriti AI? Mislim, sigurno će nekakva produktivnost, porast, nešto. Može stvoriti gomilu... Ne, bit će isto i predivnih stvari. Mislim, situacija, na primjer, ovo što DeepMind radi. Znači, oni trenutačno radili su protein folding. Ono što žele sljedeći imitirati je kako funkcionira stanica. Znači, raditi sintetičku stanicu, nakon toga ići će na sintetičke organe, nakon toga ići će na sintetičke ljude. Kada dođe do toga, to će biti procvat u medicini i farmaciji takav kakav nikad nismo vidjeli. Znači, sva testiranja sva testiranja za nove lijekove moći će se raditi na sintetičkoj populaciji. Ti jednog dana ćeš vjerojatno moći dati svoje DNA i kreirat će se na temelju tvog DNA sintetička verzija tebe na kojoj će se za tebe raditi lijekovi. Na kojoj će se... Personalizirani lijekovi. Personalizirani lijekovi, da. Znači, to će otvorit će nezapamćeno. Ja mislim da slijedi na sljedećih 10 godina kompletna transformacija društva. To je, ja zaista mislim da AI je transformativan. U ovom trenu u kojem ga danas imamo, on je još uvijek tu. Mm-hmm. Ali, kroz neko vrijeme ja mislim da niko sad ne želi zaustaviti i reći stop, makar ja mislim da ne bi bilo loše da se kažemo stop i... Znači da možeš, ti bi zaustavio AI? Ja bi usporio, da. Ja bi usporio razvoj, je ta što isto kao i sa internetom, jako puno toga dobrog nam je donio, ali i jako puno lošega, ali nismo to loše prepoznali. Trebalo nam je vremena da to loše prepoznamo. Trebamo vremena da istražimo kako će stvari na nas utjecati. A ono što nas očekuje je samo sve veće i veće ubrzanje. Znači, sa još većim brojem donesenih odluka koje će se donositi putem AI-a, bržom transformacijom informacija koje će omogućiti da dobijemo još više informacija na temelju koje ćemo odluke donositi. Ubrzat će se sve do te mjere da ćemo u jednom trenu potencijalno za 10 godina reći svaki dan živim u novom svijetu, što je pitanje kako će se ljudi s tim nositi. Znači, ja mislim da će jedna od glavnih vrlina ljudskih, vrlina potrebnih, biti da budu što prilagodljiviji. Ali znači očekuješ dramatične promjene unutar 10 godina? Unutar 10 godina, da. Mislim, pazi, sad imam prepirke sa svojim developerima. Znači, da, još development i programiranje putem AI, znači vibe coding
Da, trenutačno je još uvijek na začecima, nije dobro, radi greške, ali u trećoj smo godini. Znači, Od ChatGPT-a. Od ChatGPT-a, da. Mislim... Možda budemo jednom govorili 3. godina poslije ChatGPT-a. Da. Znači, još u tom smjeru idemo. Mislim, sigurno. Znači, kada jednom, ajmo reći da je development, visoko intelektualni posao, to je, naučiti govoriti jezik i strukturirati taj jezik da obrađuje ogromne količine podataka bez greške. To je zahtjevan posao. Kada se takvog posla riješimo ili kada ga komodificiramo na način da će ga obavljati računalo, a ja vjerujem da će se to u jednom trenu desiti, velik dio ljudi će morati naći novo zanimanje. To je i veliki... Pa to loše ili dobro? Pa ja bi ljudima rado dao više vremena da se na to prilagode. Znači u tome je stvar prilagodba. Tome je stvar prilagodba. Ja mislim da ne moraju biti sve loše stvari, ali mislim da se kompletno društvo treba prilagoditi na ono što ga očekuje. Ja mislim da države nisu spremne na takve promjene, ako sam ja u pravu. A možda sam u krivu, možda to bude, ali sve do sada ja ne vidim da će to stati. Ja ne vidim da ćemo nekakav bottleneck, kad nismo došli do ovog bottleneck, bio je bottleneck u AI-u nekoliko godina, zima, da, ali sada kad smo probali ovo i s obzirom na količinu novaca koja se u to ulaže, jest istina da svav to nas završava u Nvidiji, ali i to će se promijeniti. Znači, pazi, Facebook je bio social, Microsoft je bio productivity, Google je bio search. Šta sad svi rade isto? Znači, svi su u AI-u. Znači, Microsoft praktički ti jednog dana ne trebaš nekakav Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ne trebaš ih malo, nećeš ih trebati za godinu dana. Oni su u ozbiljnom problemu u tom kontekstu. Dovoljno ti da imaš operativni sustav, browser i pristup internetu i ti sve što primiš možeš reći ok, transformiraj mi to, izbaci mi to u PDF-u, izbaci mi to u Wordu, izbaci mi to u Excelu. Uredi mi to. Znači ti radiš na dokumentu na drugačiji način nego što si radio sada. Što bi savjetovao poduzetnicima koji sebi u ovo vrijeme da imaš sad 20 godina i pokrećeš biznis, novim startuperima? Ovo je teško pitanje. Ne znam šta bi im rekao, osim da pričekaju i da vide gdje će to, u kojem smjeru će to ići. Ja mislim da sada smo u onom trenu kao što smo bili na internetu prije, dok biti još nismo bili svjesni svih njegovih mogućnosti u kojem smjeru će ići, svako radi nešto. Ja mislim da dosta stvari koje se sada, ovako ja vidim ekosistem. Znači došla je jedna dominantna, agresivna vrsta i ona prilagođava ekosistem po svojoj mjeri. Što znači da imamo s jedne strane podatke, u sredini imamo model, na kraju imamo korisnike. Između je nekakva softverska arhitektura, ali ta softverska arhitektura je praktički vrijednost je nula reda što model može sam napraviti. Znači, niko neće raditi, kupovati u budućnosti nekakav SaaS, nego će svako rješavati svoj problem tako da će reći modelu pa napravim rješenje za taj problem. Okay? I šta onda tu imamo? Tu imamo ili imaš podatke koji imaju nekakvu vrijednost ili imaš model koji ima nekakvu vrijednost, a i modeli će se komodificirati. I šta tu ostaje? Tu ostaje nekakva infrastruktura. I u toj infrastrukturi kako će izgledati infrastruktura budućnosti, kako će izgledati internet budućnosti, to je pitanje o kojem bi možda bilo interesantno razmišljati u nekom smjeru razvijati startup. Ja sam imao nekakvu ideju gdje sam htio eventualno davati nekakav reputation agentima, AI agentima, odnosno autentificirati ih i davati ih nekakav reputation, ali s obzirom da nisam u Silicon Valley, ja mislim da to poprilično teško raditi iz Hrvatske. Ok, staćemo ovdje. Hvala ti puno, jako zanimljivo.
Morat ću Hvala uskoro tebi na zvati jednog, pozivu. kak se zove, nekoga ko je manje, ko ne vjeruje baš da će ja i tako Da. uspjeti, ali gledam naslove u medijima i možeš naći od fantastičnih stručnjaka i da je to, neki dan sam čitao, mislim u Jutarnjem, papagaj sa puno podataka i nekoga ko Da. vjeruje iz OpenAI da će apsolutno transformirati društvo. Tako da evo, bit će zanimljivo to gledati. Hvala puno. Vidimo se na Somoborcu 24.10.